Unapiga napiga haya. Unaona kuko gari zilitoka huku. Kuko gari zilitoka kuja Mazaleni. Zipo na mafuta kama mtupu. Sio bahari, mafuta bahari. Aho ni mu mujyi wa Uvira hakomeje kumvikana urufaya rw'amasasu. Amakuru uyu munsi wa none cyane yacu niho aza kwibanda muno mujyi wa Uvira, ndetse n'ubundi turaza kuyarangiriza mu misozi miremire y'umurenge nk'ibisanzwe. Nimba uje uri musha cyangwa se dukurikirana ukaba utarakora subscribe, turagusaba kuba wayikora. Muri studio muri kumwe na Master Fred. Uyu munsi ni tariki 6 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025. Nk'uko twabivuze, reka tuze guhera amakuru yacu mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira hamaze iminsi kutumvikana hagati y'abazalendo hamwe n'abasirikare ba FARDC. Reka twibutse abadukurikiye ko guhera mu kwezi kwa kabiri nibwo leta ya Kinshasa yemereye abazalendo aribo bahoze ari mayimayi bakoraga mu misozi miremire ya Uvira kumanuka bakaja mu mujyi hagati, bose bagakorera hamwe, ndetse leta ikabaheza imbunde za musada, aho twavuga za mashini gani n'imbunde zitera amaroketi, ngo bazafatikanye kurinda uyu mujyi wa Uvira ngo M23 itazabasha kuwinjiramo. Gusa kuva icyo gihe umujyi wa Uvira ugeze n'umunsi wa none ntiwigeze ubona amahoro, kuko abantu bakomeje kwicwa buri munsi, abandi baranyagwa buri munsi, abandi baburirwa irengero. Nanone kandi ibingibi bije kandi gufata indi ntera nyuma y'aho Olivier Gasita, General de Brigade, atumwe kuyobora uyu mujyi wa Uvira. Mu makuru yacu y'ubushize twabigarutseho cyane. Ahari ejo tariki 5 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo, nibwo umuvugizi wa leta ya Kinshasa yavuze ko batumye Gasita muri Uvira bamwizeye. Ati nk'icyo turaje kumwizera tuba twaramufunze kimwe n'abandi benshi bagiye batarahira igihugu, nyuma yabwo tuza kubafunga. Ariko General Gasita ngo akomeje kwitwara neza aho yagiye anyura hose, kugeza kuri uno munsi wa none twamugiriye icizere bituma tumutuma muri uno mujyi wa Uvira. Insoresore z'abazalendo bakomeje kuvuga ko Olivier Gasita ariwe watanze umujyi wa Goma, ndetse atanga n'umujyi wa Bukavu. Ati naza muri Uvira nayo azayitanga amaboko ya bene wabo aribo bita M23, dore ko abazalendo bakomeza bavuga ko nta diferanse, abanyarwanda bose ari bamwe. Ni ukuvuga ko M23 ndetse n'abasirikare bari muri leta bose bafashwe nka M23, batabemerera gukandagira muno mujyi wa Uvira. Ibi bikaba byarafashe intera ndende, aho abazalendo bagumuye abashefu bose, ndetse ijoro ryakeye bakaba abazalendo baraye basohoye itangazo bavuga ko kuri uno munsi wa none tariki 6 haba imyigaragambyo ikomeye cyane, ndetse umushefu utaja mwibarabara hamwe n'abantu biwe ko abazalendo bazabihanira. Abazalendo n'ubundi bakomeje bavuga ko hatabuze n'umwana n'umwe, hatabuze n'umuntu n'umwe, bose bikire mu muhanda uyu munsi wa none bakore imyigaragambyo. Gasita atagenda n'umunsi wa none, ahasigaye batake ikayi yiwe bamurasire aho ari. Reka twibutse abadukurikiye ko muno mujyi wa Uvira haraye humvikanye urufaya rw'amasasu menshi cyane, harimo za mashini gani ndetse n'izindi mbunde za musada. Ibi ngibi bikaba bitaramenyekana neza nimba habaye guhangana kweruye hagati y'abazalendo ndetse na leta ya Kinshasa. Gusa abaturage batuye muri aka gace baravuga ko humvikanye imbunde zikomeye cyane, ndetse zatwaye umwanya muremure. Kugeza aya masaha ya mu gitondo ni nkaho byari bibaye nk'ibiceceka bukeya, ariko mu ijoro haraye havuze imbunde zikomeye. Andi makuru avugwa mu misozi miremire y'umurenge nuko twirwaneho na M23 bakora muri kara gace bakomeje kugenda bacungira abaturage umutekano neza, nyuma yaduye guhabwa isomo mu gace ka za Mikenke. Ubu yahunze ubutagaruka, Minembwe ubu nyine iratekanye na Mikenke ndetse na Rugezi. Gusa amakuru yahari iwacu yicara ahinduka buri kanya, ariko kugeza aya masaha ntaho isasu riravuga muri axe zose. Goma ni amahoro, bameze neza. Bukavu bameze neza. Masisi naho ni amahoro. Nimba uri musha muri studio zacu, kora subscribe. Mugire umunsi mwiza bitewe n'aho muherereye.